danas još jednom otvaramo chestove. Evo, sad ti 2 free gold i aklan. Evo, taču. Ajde, 3 karte, 72 golda, games, inferno. Aj spirit. Ajde. Free. Prvo ću njega. Gold, mini peka. Aj spirit. Ništa. Gold, aj spirit, bets, night i Hoće biti Neće, neka dobra neće. karta. inferno. Koji ne koristi. Aklan chest. 1620 golda, bomb tower, barbarian hot, 52, ništa dalje. Daj, epic sam ti šta koristi teku. Ne koristi epic, ne znam šta da mu čekam da koristi. Tu balon, znači balon ćemo. Izgleda da voli balon. I vidite je to od ovog klipa, ja sam da vam se svidio, ako je ostavite like, share, subscribe. Do sljedećeg videa, poz!